Thebolotirelo e namatshegileng e tswelela go nna ntlhakgolo mo pusong go efoga dikgato tsa molao tse e ka iponang e lebagane le tsona. Fa a neela puo ya ngwaga kwa Intergovernmental National Litigation Forum, Mopresidente o ikuetse go mafapha a puso go dira ka natla go boloka matlole. Maitlhomo a foramo e tlhamilweng ka 2018 ke go thusa ka go rulaganya dikgato semolao kgatlhanong le puso le go di tila. O buile gape Mopresidente gore dingwaga kwa morago matlole a molao a tlhotlhogile ka diranta di le dibilione di le 7 ka dikoloto tsa puso tse di fetang diranta di le dibilione di le 147 magareng ga matlole a ngwaga wa 2020 go fitlha ka 2021. Mopresidente a re ditshenyegelo tse di ka tilwa. One of the ways of avoiding legal action and all these litigation costs and the claims burden is to avoid legal action being taken. The first thing we have to do is we have to provide and give proper service delivery to our people. That avoids people rushing to courts. Ramaphosa a re go ka ithutwa go tswa go tsamaiso ya matlotlhapelo a naga a padimotseng go tloga ka Mopitlwe wa 2020. During the whole process of COVID, we had, I don't remember, even up to 60, 80, even more legal suits. Citizens, entities, and all that trying to sue government. What helped us was that because the state of disaster management process was coordinated and we were able to know that a case had been launched in Cape Town, in Durban, and so on, and we were then able to work together. And that is why we were able, in the main, to succeed in many of those cases. Mopresidente o ikuetse gape go mafapha a puso go dira dilo ka nepagalo. Sometimes litigants are opposed on a number of issues, but it is when you talk to your opponents that you could be able to find solutions. And in the end, negotiations are held between people who hold opposing views. We were even able to talk to our enemies to bring the horror of apartheid to an end. Kabagare Mopresidente Ramaphosa o laetse kantoro kgolo ya moatlhodi mogolo go dula e etse tlhoko tiro ya mmueledi wa puso.